Tú non chagas ni de coña. Pois non sei, non sei, agora baixo o nivel, entonces igual sigue cheo. A ver, Ai, pois... só mellor sigue. Hmm. Aí sí que cheo, sí. Sobraba ademais. Increíble. Ya está. Vale, listo. Este sitio. Goku Black No. co equipo tridimensional de Attack on Titans. Colaboración. E aquí barriles. Esto de aquí. Ay, joder. Joder, pois... Escopeta lila e fusil azul levo, tío, pescando, Ojo a caña. Vale, máis por aquí. Xa levo 3 peixes, vou tomar o do escudo. E a ver, pillar de sitios aí para pescar. Vou recaneando. Que te sobre. Dio, Se viene de ali, ¿no? dio, todo azul. Estás aquí Ay, os fusiles azules. vou. Vou farmando mentres. E os bambu dá, Bambu é frondoso. Aí cofres aqui. Outro un bambú que me acaba de dar 55. Si, este xogo xa que está. Hostia, pero aí non hai sitio de pescar, que está moi asqueroso. Pilla o cofre, Liro. Estou diciendo expresamente para ti. Joder. Mira, aquí te caixas fortes. Es que solo puedes llevar 5.000 lingotes, pero bueno. Ahí llevo más. Aí os azules. Munición ligera, vehículos, munición. Estaba lejos. Estoy pescando ahí. Si, vou con 4 peixes normales e con 2 de escudo. Escopeta lila e fusil azul. Pues voy a encontrar. Ainda renta máis pescar que dos cofres. No sé dónde podemos ir ahora.
A ver, abre un cofre de cerraduras. Subidón. Espada roja ahí, la quiero. ¿Qué es lo que tú quieres ser? La espadita, la espadita. Va a crucear, yo acabaré esta e iré y tiramos. Vale, vale, vale. Que vamos a tener que preparar. Sale mi hermana a 8. Ok. Pues hay que ganar este entonces. Sí, tengo un poco de... A ver, xogamos 4 ou 5, ganamos unha e topo 2 seguidos. Non está mal. Seguimos de top 2. Vale, xa gastei habilidad. Non sei máis espadas. Logo salir a outro. Aí xa entería. Vamos. Está o bot. O bot. O... Hai bots. Están aquí. Hai se atacando a foto. Están aquí, mira. No se esperaba que tuviera algo atrás, Pues ya está. Cuidado, blaster. Home. Ah, va, claro, va sin arma de Star Wars. Está Obi-Wan cerca, a 300 metros. Podemos ir por ahí. Queda cosas guapas. Pablo, un tiro aquí. Harto. Estou indo. Está aí. Queda un. Supongo que estará aquí cerca. Está aí. Ah, vexo, está aí picando. Peña. Xa non ves nada. Hai outro, hai máis xente aquí neste lado. Sí, vou. Sube, coño. Joder, macho. A ver onde van agora, tío. Aquí. Vou. Madre mía. Vamos, que oí un headshot por aí. Toma. Quedame la 26 de 38. Bidón. Este bidón non o queda... Ay, no, este no. Non, son como normal. Sí, sí, sí. Pues nada. Ten como uns grafitis nos lados. Pues abriendo ese pecho. Aí hai unha katana. Veo. Están chilando. No, estoy pillando luz de estas, de las cosas, estos voladores. Eu senti disparo por aquí. Ah, vale.
os drones. Xente. Ah, pues Dous, Vale. Tamén ten a espada ese, cuidado. ...42... te matei yo. Sin escudo, Bueno, ahora me do outro lado. ¿Las feito con ese? Estoy indo polo que me está dando por la espalda, vale? Onde está, onde está? Vale. Morto. E aquí o compi. Morto. Vale. Por si acaso. Queda máis xente, Ven aquí un. Vexo. En verdad no, non coches me deren. Onde vai, tío? Está me mareando, What the fuck foi Eso eso? se llega a estar. Eso se llega a estar. Tengo que estar encima do árbol. Sí. A ver. No. Xa virá. Estará por aí escondido. Xa, pero vai nos pillar. Seguramente. A mí vai por a chapa, Bueno, que vai a caer. Vámonos, nós vamos a seguir por aquí atentos, senón eu teño que calcular un pouco. Estou un pouco jodido. Ai, aquí hai luta. Hai chave. Escopeta lila. Pilla chave, pilla chave. Son dúas, pode ser. Tiño tres, eu xa teño tres, non me coño máis. Vou pillar xo. Tes aquí, é splash para tirarte. Onde estaban as chaves? Aí nese luto. Onde está a espada? Non vexo nada. Aquí había. Pois toma, Fai falta dúas. Aí. que as uso. Va, va. Eu xa vou bastante full. Se onde reclamo aquí chaves? Aquí non hai por reclamar. Ai, mierda. Hai xente no coche? Como que... Escuitei algo aí, Escuitei algo aí. André. Este sí. Mira, é aquí. Nada. Mira aí de chaves, vou pillar eso rápido. Creo que ven xente pa aquí, Mira, iría pa aquí, onde tú eu. Que é a zona máis alta, así, entre comillas. Ai, no, teño que gastar nunha cámara. Fuck. Hostia, primeiro indo se cerrar animal. Xa, xa. Va, indo así polo bordecillo. Sí, sí, eu tamén son un pouco caballao, sí. Vamos de aquí. Bueno, por min eu vexo así un tipo, bueno, cara máis trancazo. Que é este fusil, piocho? Nada, teño... Vamos, vale. A ver, espera, que vou mellorar o que teño mellorado, sabes? É o de mira este. Ah, no, píllame este. Que teño azul. Este é o meu favorito. O cobra. Este. Cobra. O cobra, a escopeta de combate este de coñón largo. Pois un blaster ou unha espada. Pues habría que ir para aí. Quedan 14 personas. A ver. Debería. Xa está palabrado. Tes materiales? Teño 1000 de cada. Teño.
Ainda vou marcar aqui agora um dia. Ah, vamos para aí. Ah, não está fora. Ah, pero vem xente seguramente de aí, non? Mira, caiu un para onde? Non sei, non o vi. Estou facendo unha torre e eu bordeando tudo. De feito é fixo unha idea. Para gastar un pouco de material, que senón un pico, tío, mora en picar. Xente que arriba. Sí. Pero, uf, cuidado que non está en moita altura. Xa. Pois que xa se mataron, Están aquí. Veña. Queres loot? Queres algo de loot? Hola. Acabo de joder a partida ao tipo. Hola. Métete aquí, animal. Só que lle foto. Mira, unha corona. Isto é un clip. Isto é un clip. Pero tú miras como que hai aquí. 3, 4, 5. Vou deixar o sniper agora, 8. Más corona, tío, que me vou pillar. Si, eu pillei xa unha. Aí, sabes, aquí. Ten aquí un sorbete destes, tío. Leva, leva. Fuá. Hai que ir de SR, tocho. É que vou a full de todo. Xente, Vou a full de todo. xente. Onde está? É va ese, tío. Desgraciado. Tío, ou si? Estás pegando ali con outro. Vamos. Ven a tormenta, Sergio. Vente, con a tormenta. Vamos de aquí. Tipo, Jodíamolos. Vamos de aquí. Vamos de aquí. Jodíamolos bastante. Voy a tapellas todo o loot con triángulos. A lo perro, sabes? Ui, che, cantos sorbetes había aí? Había dous, un casual. Sorbetes, no, teño un. Vale. Teño un, pero levo 4 peixes tamén. De escudo ou verdes? Hostia, como quita esto. Verdes. Vale, eu levo dous sprays. Quería do de escudo, tío. A ver se aquí hai algo casual. Ui, pero como corre a zona, animal. Os de atrás xa morren. Deberían. Se non morren é trampa. Tramposos. Vale, curarse rápido, vamos para o punto, quedan 4. Que se siguen zumbando. E seguirán. Vale, eu estou, Pasa que vou sin curas. Ven. Que nos trae oscuras, traenos oscuras. Morto. Cabeza. Espera. Aí está o compañero aí. Buah, na cabeza. Mala suerte, Estou a 4 de vida, Sergio. Sí, pues Ven aquí. 10 segundos. É o que tardas en reanimarte. Estou a 10 de vida, tú. Ai, Dios mío, querido. Toma, pilla esto rápido. Non me colle. Levo spray. Voume, Vou tomar esto. chao. Se podes leválo, levo. Se non, pois é igual. Pilleino. Hai loot aquí abaixo, tranquilo. Pasa que estamos nunha zona un pouco ubu, Oh, cómeame. Está cargada, só tiña unha. Eu vou levar loot Vale, deste. vale. Yo, solo sí que vou cargar. Que? Somos dous e quedan dous equipos con un solo cada un, Se deixamos que se peleen é 2 para 1. Vale, si, pero hai que ir para o punto, amigo. Vamos punto e torre. Vamos campear, tío. Vale, tío, este empuruco. Ganamos a última. Deberíamos. Nosa, tú faite aquí unha campeada de torre, tío. Eu non vou poñer... Bueno, si, eu ia construir, en verdad. De metal. É igual, metal de pedra. Hai que verse. Moverse para aquí, follar. Vale, estánse pegando? Onde? Míralos. Onde? Vale. Das tú a un e o outro. Morto un. Está aquí abaixo outro. 69, me tiña Vou por ele. 69. Morto. Let's go.
Madre mía, como estamos, tío. Outro para celebralo. Home, mellor despedirse así,